Timu ya Bonneconsiire FC eyegaranjwire ha mutwe gw'ekimeza ekya Elizabeth n'obubonero 15 omu mizano mukaaga bwa nyuma y'okusinga y'amahe eya UPDF FC na goori 2-0 omu muzano guzanirwa ha kiceka nyemwebazyo. Goori zishikize Bonneconsiire ha businguzi ziteebirwe Peace Iroth na Nabiba Nengehama omu kiceka ky'okubanza, kandi n'obwo abagenyi aba UPDF bongiiremu amaani omu kiceka kya kabiri tikizibiire tiimu ya Bonneconsiire okutunga obusinguzi. Obusinguzi obu nibwijaho bwa nyuma y'ekiro kimwe bahereze kusinga empaka z'amashomero ga senior aha Sando mu district y'Ibanda, kandi hati abo mu league bariyo nibahayahayana na tiimu ya URA kubaasa kurabaho kuza mu league enkuru ey'ihanga. Nsemererwa munonga habwokuba woman of the match, habwokuba kikaba kirakambahoga baitu nsemererwa muno chances first half teba goal kubiri defending ziba ziri politics zipawe kurugera ruwavu banze kwashimisiza. The final game ya mukaaga tumaliza kulingana game 5 ekuzika mu game emu safa tuli bakubiri kotebo na URA leadinze ekigererwa kyaffe kya working hard etumeke sure tugenze mu Super League.